Omurundi ogundi nitwakira iwo murebe wa Tayari West TV okushango tuhangira amenyesho kuruga majingo gakasheshe mpaka no bwa hati aivana nyesigandi kuhereza kuruga omurembo rukuru Kampala Uganda kandi okurabera omahure ageshonga obwa hati ndi Imperial Royal aha borukungana rwaba Chief Administrative Officers ba Municipal Town Clerks hamwe na ba Town Clerks okuruga omubyanga omwihanga erya Uganda kimwe ahargebyo ebyagambebwa abakozi ba local government baragirwa okutongera okushohora ihanga okutandika nekibanza okwezi okwekumi omwaka 2025 wachiti nisayongera yagamba anshonga yo kutongera okushaturamu ama districts amasya kandi or permanent secretary owechikora cha local government omwihanga ya Uganda Ben Kumumanya yabasa kubana agamba ahanshonga ezayongera okurundana ababantu bona babaryaha bakawo na batawonekeraksi yagamba kuganira akwemirimo ya government eshemere kuba netwazeta kandi no buhereza bushemere kuba nebuhikaho ubuteya abantu ababureisho beito obwahatinga Tayari West TV nitufuna kagisha okutayisaho umuhandiki mukuru ningashi permanent secretary wa local government Mr. Ben Kumumanya atugambireho nibici byonyine ebabasa kubana baganiraho obahati turyana permanent secretary wa local government naza kuturabiramu omurukiko orwaba DC ebyabaho erizoba nitwenda otugambire okitinisa urukiko rwaba rugenderire okugambari urumeze eshatu tutawurukiko naba accounting officers abayitu aba local government zone za Uganda iganasanzwe na mukaga tuganira aha kutambuza ebyo buhereza tubashoborora entande ya government yeyini kandi tubagambira ebintu ebindi kuterezamu kureba ngo buhereza bwahika abantu beitu irizo twabashoborora munonga okukiranyowe kanwa kagamba ngo bene kubana bataho okurambura kureba emirimo ko kugenda bene kurambura PDM sakozi kureba yanzihereza abantu sente za PDM bene kurambura abantu abatungire sente za PDM bene kurambura bemirka abamagombora kureba bakora abashaho n'abashomesa kureba bakora icya kabiri mbaje bazagumana batwaza report buri kwezi kumwe kwahwa kuti nko kwa mwenda 2015 byo kwezi okundi nimani nyana ngo bampereza report aho buhereza bw'abantu kuburu kugenda nayo njana no kubasha report ndijo eya eba ko bakozera abantu abarukutira kushobya nari barukweta disciplinary actions nayo je report ni ngenda nabashoborera ngo bine ku kwanjure mirimo bakore adverts kandi bateho ikirango cye nabahiri icyo kushoborora abantu ng'emirimo tiyo kushashura sente kandi orashabe sente bamuhababere kandi abateraho nabo kubagambira nka office ya anti corruption ya IGG RDCs badiso amwe neitwe abo minister of local government nawo cyo nyina matsiko ngwe twagambire rizo abantu aba kubara bato munkora obuhereza nobuza kweyongera naba ninkwereza okurugo murembo rukuru Kampala Uganda amahure ageshonga reka tugarukire batahe beitu akabungo akakamukuzi akitebe kikuru ekya Tayari West TV mwebare munongo kureba Tayari mutakajirugaho.